Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3, we'll just do verse 9 and 10. Dumisa uJehova ngempahla yakho nangolibo lwazo zonke izithelo zakho, izingqolobane zakho zigcwale ngobuningi, nezikhamo zakho zichichime ngewayini elisha. Amen. Father, we thank you for your word. We glorify you, O Lord. The way the old Lambaja, but we see to it that it does, as we just said much more. A God-given purpose of Father, sanctify us by your truth. Your word is truth. Pray for teaching power, pray for understanding power, pray for preaching power of your word, even obedience power to your word. Help us, Lord. Glorify your name, Father, this morning, Lord. Be thou glorified, O King of Kings. Be thou exalted, O Father. Be glorified, King of Kings. You are holy, O Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Then your barns will be abundantly filled. Your vats will overflow with the new wine. Honor the Lord with your substance. Honor the Lord with your substance, with the first fruits of thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Msukise uYehova ngobungcwele bakho nangenhlahlela yongeniso lwakho lonke. Ozala amaqonga akho obuninzi, nemikhombe yakho yokukhongozela iphuphume iwayini entsha. Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your crops, all your income. Then your barns will be abundantly filled, and your vats will overflow with the new wine. Allow me this morning, Magcwele, to take us through our very first sermon of 20. Our very first sermon of 2026. Kulonyaka ka-2026. 26. Apho uthe uThixo ayendihlebela, where God said to me, make siqhube ngobabalo, hare tshwareng ka ho mamella ka mohau. Amen. Ke Sotho. Hallelujah.
uthi xa ndihlebela uThixo Modimo o re ha nsebela mfo kaJali kunyaka 2025 bona morajali le monsena sa 2025 nithe nilibandla laseBorwa Fellowship of Believers le itse le kereke ya Borwa Fellowship of Believers fix your eyes on Jesus, tadima mahlo a lona ho Jesu the author and the perfecter of our faith. moqalo le mopheletsi wa tumelo ya rona. Kodwa izenzo zenu Empa mesebetsi ya lona ayibonisanga uba zizenza abantu abafikise amehlo abo kuYesu. ha ya ke ya bontsha jwalo ka batho ba tadimileng sefapanong ho Jesu. Nohlulekile umthemba, Le ile la hloleha ho tshepa Jesu, nahlulakala endleleni. la hlolahala le mo tseleng. Kube nzima ukugqiba unyaka lo. Ho bile boima le ho qeta selemo. Kodwa ngenxa yelo cungwana lithe lathembeka lona, Empa ka baka la bao ba ileng ba kgona ho mamella, ndikuThixo yobabalo. ke Modimo wa paballo. Yolo nto apha ku-2026 Ke ka baka leo selemong sena sa 2026 sisithina, this is our year of grace. ke moo rona re reng ke selemo sa rona sa mohau le mosa. Ngoba lo bethe samqwalasela unyaka wonke sahlulakala, Hobane eo wena re mo tadimile selemo sohle ra be ra hloleha. esithe sizamqwalasela rina re itse re tla moadimo Ne re itse re tla mo tadima, sohlulakala. empa re ile ra hloleha. Yena ke unguThixo onobabalo. Yena ke Modimo ya nang le paballo. Amen. Haleluya. Ukuba usindisiwe, Hore o pholositswe, uyayazi uba andithetha mamphungela ndithetha apha. o tseba hantle hore se ke se bolelang mona ha se leshano. Jonga kwesakho isibhili, jonga kwesakho isibhili, Sheba seiponing sa hao, uba uye wamthemba na. hore o ile wa mo tshepa na Modimo. Did you fix your eyes on Jesus? O ye wa bheka kuye uJesu na. Because when you fix your eyes on Ngoba Jesus, uma ubheka kuJesu, you don't get worried about what's happening around you. awuhlupheki ukuthi kwenzakalani kuwe. Awuyi uvuka uhamba nemimoya. Bona hawuthuswi ke mimoya o ntso wa ka mona le ka mona. Awuqali izinto uziyeke phakathi. Hawusimolli dintho o di tlohelle hara sebaka. Awukhonzi ngenxa ye-weather. Hauye ka maemo a tsa lehodimo. Awukhonzi ngenxa yesimo somnotho. Kapo wena o shebile di-finance tsa hao kapo monotho wa hao. Awuthandazi kuba usengxakini. Ha o rapele fela ha o le mathateng. Awudumisi kuba wonwabile. Kapo o rorise ha o ithabetse fela. You remain a Christian 24/7, 365. Wena o tsepama bokresteng ba hao 24/7. 365. Unyaka wonke. Selemo sohle ho pota. Amen. Haleluya. Whether usenkonzweni O le kerekeng okanye ukwakho kapo o le motseng wa hao. okanye usepatini Kapo o le teng hona boithabisong. okanye usemgidini Kapo teng hona moketeng. okanye usemngcwabeni, Kapo teng you lefung. remain a Christian O dula o le mokreste. because your eyes are fixed on Jesus. Hobane ha ile mahlo a hao a tadimile Jesu. Ukholo lwakho lusehla lunyuka okwerandi nje Tumelo ya hao e theosa e nyolosa jwalo ka ranta. kuba you're not fixing your Ke eyes. ka baka la hore ha wa tadima Jesu. But because he's a loving and a kind God, Mara ka lebaka la hore ke Modimo ya lerato. even this year he says, I want to extend my grace towards you. Le selemong sena o re lokollela mosa wa hae hore So allow me in this very first Sunday of the year of grace ntumelleng Sondageng sena sa pele sa mosa to bring unto you a test. ke le tlisetse ho lona teko. Hallelujah. Amen. A test that abanye abanoyipasa Teko e le hore ba bang ba ka nne ba e phasa, angeke bayipase. ba bang ba ke be ba e phasa. Amen. Hallelujah. We call this the litmus test. And that's getting students and experts, you know, litmus test. Hallelujah. But luckily, you understand the concept. You know science, boss. You know science, boss.
Hallelujah. La science as high school, not even as university. Amen. Kunento kuthiwa i-chemistry kwi-science. Hona le seo se bitswang ka chemistry. Xa ufuna ukwazi uba ingaba le solution i-acid na noba i-alkaline noba i-tototo. Ha o etsuwa diteko tsa bo alkaline le bo acid tseo. Banephepha balifakayo Hona le pampiri kapo nthonyana e kenywang ka hara tseo. elibizwa litmus paper. Le bitswa ka lentswe la hore ke litmus paper. Ela phepha Pampiri yona e ayithinti nto kulo ha le fetole ntho ho yona. kodwa xa lingena kwi-acid Ha fela le kene ka hara acid linombala othile. le o fa mmala o itseng. Xa lingena kwi-alkaline Ha le kena ho alkaline linombala othile. le tjhentjha mmala o. Xa lingena kwi-neutral Ha le kena ho neutral alithinti mbala. bona ha le fetole mmala. Mandikwenzela umzekelo. Bona sekai ke sena. Xa ulifaka kwiviniga Ha o ikenya ka hara vini lizaba nombala othile. le tla bana le mmala o Xa itseng. ulifaka kubisi Ha o ikenya le bisi lizaba nomnye le umbala. tla ba Xa mmala o ulifaka emanzini Ha o ikenya emanzini liyawuhlala tla linjalo. dula le le jona. Libonisa imeko yale ndawo lifakwe kuyo. Le bontsha boemo ba tulo eo mo leng ho yona. So xa sithatha eli phepha silifaka kuwe Jwale ha re nka pampiri ena re ikenya ho wena, sizama ukujonga uba uthembe re bani leka ho bona hore o tshepile man na. ekhona uthixo A le teng Modimo, ukhona o nawe. le teng le wena. Mhlawumbi ke God forbid noSathane ekhona. Mohlomong re ka nna ra re le yena Satane a le teng. Amen. Hallelujah. The litmus test will prove Bona nthwena proof ena yona. if you trust God Ha o tshepa Modimo or you trust yourself. kapo o itshepa wena. Sifumana ku-Proverbs chapter 3 verse 9 to 10 le litmus test. Re fumana bukeng ya Diprofobia chapter 3. Sisitshela ukuba i-litmus test ayitshentshi le solution ephambi kuyo Teko ena ha e fetole moo o ikentseng teng. kodwa iveza isimo sakho. Empa e hlahisa boemo ba moo o ikenyang teng. So nale ndizanayo ngoku Le ena moruti a tlang ka yona jwale ayiza kutshintsha wena, ha e fetole wena kapo nna. izokuvezwa ungumntu onjani. E tla hlahisa seo wena o leng sona. Le litmus test Ha e le yethemba litmus test ena, uyesu ke wayilahlela komnye umfana Jesu o kile a e lahlela ho moshemane e mong. kuMatthew chapter 19. Bukeng ya Matthew chapter 19. Umfananyana oze ngobuhlo ebuzweni osisityeli Moshemane ya ne a ruile lefatsheng leo. uthi kuyesu, O re ho Jesu, Nkosi, Morena, ubomi obungunaphakade ndabufumana kanjani? bophelo bo sa feleng ka ba fumana jwang? You know the story. Siyasazi sonke le Ngoba story. imithetho elishumi ndiyayigcina. Hobane ha e le melao e Ngoba leshome all le metso. ibhizinesi ndiyabetha. Hallelujah. Wathi uyesu, O re Jesu, nantsi litmus test. o re bona teko ke ena. Hamba O re tsamaya. uyothengisa bonke ubutyebi bakho. O re rekisa borui bohle ba hao. Wabelane nabo ngamahlwempu. O fe bao ba hlokang. Wathi umfana, Moshemanyana a re hayi ondihambele ako Thixo. a re bona. Obungabani ubutyebi? A re ha e le ba mang borui. Ekabani imali? Ya mang tjhelete. Ekabani salary? Mokgolo wa mang o buang ka wona. Ngoko nangoko Ha e le hona jwale. yaguquka i-litmus paper. Bona pampiri ena ya teko ya fetoha. Yaveza uba hayi apha Ya hlahisa hore jwale mona ho bodutu mona. Amen. Hallelujah. Yabonisa into yoba lo mfana Ya bontsha hore ha e le moshemane enwa akathembanga Thixo yena. ha tshepa Modimo. Uthembe ubutyebi bakhe. O itshepetse fela. Akazuzwa kaYesu uba makathini. Ha tlo utlwa ka Jesu hore a etse kapo a se ka etsang. Yiyo loo nto Ke ka baka leo uProverbs 3 verse 9 Diprofobia 3 ho verse 9 eyileyo litmus test kuthi. eo e leng test ho rona. Uthi Proverbs 3 verse 9
diprofobia ha bua ore honor the Lord hlompha Modimo with your substance, bona ka di-substance tsa hao with the first fruit ka ditholwana tsa pele of thine increase. tsa mogolo wa hao. Khumbula ke mzalwane wami Gopola he moena ukuba le test yethu hore ha e le teko ena ya rona ifana nqa ne-sandwich. e tshwana le yona ntho re ka e bitsang sandwich. Eqondisweni sasonke sine-bacon. Sandwich he ke borotho bane bo nang le mahenyahenya Uqala kuthiwe phambi koko ba re pela hona kuverse 5 to verse 8 go tloha ho verse 5 ho verse 8 ufundiswa uba uthembe uThixo ngenhliziyo yakho o yonke. rutwa ho tshepa Modimo ka pelo ya hao yohle. And then apha kuverse 9 and 10 kwelapho sikhona. Ho verse 9 and 10 mo re leng teng hona jwang So emva kwaloko ka mora tseo which is slice esibili se-sandwich o bona borotho ba bobedi kuthiwa kwenzeka ntoni xa ungamhloniphi uThixo. o rutwa hore ho etsahala eng ha o sa hlomphe Modimo. Kubaluleke kangakanani uba ube ngumntu othembakeleyo. Ho bohlokwa hakakang hore o be motho ya tshepahetseng So Modimo. i-bacon okanye ibhega kuleyo sandwich yethu Ha e le burger kapa bacon e ka hara sandwich ithi e re ubutyebi bakho borui ba hao mabuhloniphe uThixo. ha bo hlomphe Modimo. Asikhulumi ngo-offering futhi madam. Ha re bue ka offering. Asikhulumi ngokutotela offering ngoyizolo. Ha re bue ka se re se kenyang sonta le sonta. Sikhuluma ngobutyebi bakho. Re bua ka borui ba hao Izinto onazo. tse o nang le tsona. When you talk wealth, Ha o thwe o na le borui they mean the things that belong to you. re bua ka tse o nang le tsona Ezi xa ufile tse ka re ha o so o shwele bazoshiyeka besilwa ngazo. tse ba tla sala ba di lwanela. Hayi mna ndifuna indlu. O mong a rena ke batla ntlo. Uyandiphilisana nalo mfana ngapha. Hayi mna ndifuna indlu. O mong Hayi mna ndifuna imoto. o mong a batla Those things tsona dintho tse is the wealth ke tsona borui ba is honor God. tshwanetse o Because it hlomphe is a wealth. hobane ke leruo la hao. Secondly, Sa bobedi ke sena your first fruit. bona ditholwana tsa pele. Mamela ke mzalwane. Mamela he moeng Ngoba ngolungakile now we are not in 930 to 950 BC where Solomon mekabhala those people. ha re nakong ya bo Solomon ha ne ba ngolla bao ba ne ba ba ngolla Because bona kaloku bebelima hobane ha e le bona ne ba le befuyile. ba ruile So bebenabazala had reserves. ba na le tseo tse ba ne ba na le tsona Beneliphanda ba na le underground. se ditholwana tse ka tlasa Egcine iwayini yabo ifresh ingaboni. ba ne ba bolokile wine hore se ya senyeha Egcine ingqolowa yabo ifresh ingaboni. hore tsohle ditholwana tsa bona di se ke tsa senyeha. So bona they needed to know Bona ba ne ba hloka ho tseba ukuba ukuze ihlale iphuphuma hore e dule e phuphuma jwalo mabahloniphe uThixo ngabo. ba tshwanela ho dula ba hlompha Modimo. So asiko lapho. Rona ha re sa le nakong eo Andithi none of you is going to reserve right to their home. ha re sa le nakong tseo tsa ditholwana tse nonneng. We don't even have safes anymore futhi badala. Hallelujah. Akile mali ahlala safe endlini. Amen. Ayihlali phansi komqamela ndithi mama. Amen. So we don't have those things. Ha re sa na tsona dintho tse jwalo. We are in the digital era. Re di nakong tse ding tse fetohileng. So our economy ayifani neyabo. Moruo ya rona ha e sa tshwana le ya bona. They were in what is called an agraric economy. Agriculture. Ba ne ba le temo ha re ka e beha ka Amen. tsela eo. That's their economy. Amen. Thina si-modern, si-fancy, sinama-banking apps. Rona re bopotjwanyana so. Uyakwazi ukufakisela inamba yami kungena imali. Amen. Hallelujah. Uyakwazi ukuthumela imali noba ungena-account. O tseba le ho romela tjhelete ho Sinama-e-wallet, sinama-investments, ho na le dintho tse jwalo. sinama-portfolio, Hallelujah. sinama-funeral cover, sinama-life cover, Amen. sinama-property. They did not have those things. Rona ha ne re na le dintho tseo kaofela. So kusho ukuthi ke ngoku Se bolelwa ke sena. we're no longer talking about your physical funds because you don't have. Ha re sa bua ka tsa temo. We're talking about your net worth. Re bua ka di net worth tse o nang le tsona dibankeng jwalo. Hallelujah. Amen. Ubona i-FNB Ngabona ha o ya FNB nobona bhekisi ngazo la nge-ID number yakho khona. ha
fela ID number ya hao e le teng. They can calculate and say, okay, on a business account, on a personal account, on a savings account, on money on call, on this and this and this. Must you check your net worth? Ba ka hlalosa tsohle tse o nang le tsona ba be ba o bolelle hore boholo bo You le have a house, o na le ntlo, o a na le paid up house under your name. o na le ntlo ka tlasa You've got ntlo. 5 vehicles under your name. Koloi tse hlano di tsona. How you with the boats? Mohlomong le sekepe o na le How you sona. have a plane? Mohlomong le sefofane Only se. check your net worth. Ha se re di bana re di kopanya kaofela ntho tseo. Yeah, you're more. Almost got to a million. O ka tamela mane ho di milione tse itseng. Hallelujah. Amen. Or maybe so achieve you billionaire. Mohlomong kapo o so le e billionaire. So your billions Di-billion tsa hao is your wealth. ke tseo e leng moruo wa hao. Your investments Tseo di bolokileng is your wealth. ke ona moruo wa hao. Your monthly salary Ha e le seo se amohelang kgwedi le kgwedi, is your first fruit. bona ke tholwana tsa hao tsa pele. Your grant Ha e le grant ya hao, is your first fruit. ke tholwana tsa hao tsa pele. And I'm wondering now you know grant was. It's her first fruit. Le yena grant ya hae ke tholwana tsa hae tsa It's pele. a form of Sasa yele ya It's gago again. If you again, it's your first fruit. ha itse e kena le yona ke tholwana tsa. So that is what you must honor God. Ke seo se tshwantseng ho hlompha Modimo. Hallelujah. Amen. How do you honor God with these things? O mo tshaba jwang kapo mo hlompha jwang Modimo ka dintho tsena tsohle? How much does your wealth worship God? E ka ba bo ntho tsena tsohle tsa hao di rorisa Modimo e le hakana? Or was share endlini Kapo o di siya ntlong na? uhambe uye egarage kwaJali O ye garage-eng ya moruti Jali, ubume futhi uhlisa amazulu o tuke o theolele hodimo le kene ka hara garage ngomoya kuphela. ka moya fela. Your material things Dintho tsa hao tse tshwarehang have nothing to do with worshiping God. ha di na moo di kenang teng ho thollisong ya Modimo. If that is the case, Ha e le eo e le taba, you are exactly where that rich young man was. o mo mohlankana ya na ruile a leng teng. Uthi hayi Yesu ngihambele kakubi. O re bona Jesu mona e ka re ke tsamaile hampe. Ngiyafuna ukukhonza, Ke a batla ho o tshepa. ngiyafuna ngena Ke ezulwini. rata le ho kena lehodimong. Ukuhloniphile ndathanda. Ke o hlophile ka rata. Kodwa hayi ngobutyebi bami. Empa jwale e seng ka moruo wa ka. Kodwa hayi ngomrholo wami. E seng ka mokgolo wa ka. Ewe ke ndingamane ndincedise nje xa kufuna nje ukuthi akuzoba ne-conference kucela imali ndingalahlela. Ya, wa bona ha o na le bo di-conference di tsona ntho tse ka zamanyana. Kodwa lo ithethayo. O e buang yona. Ayalibala. No, e lebale moruti. That is how we feel the litmus test of trust. Ke ka moo re hlolehang testing ena. The reason you feel like that, Lebaka e le hore that you feel like that, o ikutlwa ka tsela eo is because you don't trust God. hobane o sa tshepe Modimo. Because if you trusted God, Hobane ha o ne o tshepa Modimo, you would not have a problem with what is called practical devotion through biblical stewardship. o no ke be wa ba le bothata le ntho tsohle tse di buile. But the practical devotion means ukuzinikela okubonakalayo Bona boitelo le boinehela ho bonahalang. through biblical stewardship means ngokuthembakala okubhalwe eBhayibhelini. Bona botshepehi bo ngotsweng Bibeleng. Ubuzoyazi uba uSolomon makathi honor the Lord with your wealth and with the first fruit of your crops, ubethetha ukuthi masivale igap phakathi kokukhonza etempileni nokukhonza uThixo ngobume bambona phakathi. Bona ke utlwisisa sene se bolelwa ke Solomon hore ho tlameha ho kwalwe gepe phakathi kokukhonza etempileni ka hara ho kereka ka hara tempele. nobomi bakho bemihla ngemihla. Bona le bobe ba hao ba me le Ubomi bophelo ba bakho, your daily life. bophelo ba hao ba letsatsi le letsatsi. There must not be a gap between these Ha o ya two. tlameha ho bana le sekgeo. Sobane personality O esecaweni se ha re bana le interest
interest e itseng ka kerekeng ube nobomi phezulu ngasebomini bakho gape le bophelong ba gago ka letlhakoreng ungumkristu apha ecaweni ha o le uzinisile kerekeng wa halalela to believe everything we say. o dumela tsotlhe se re di buang. Amen. Amen. When you open the Bible, it says, "Give it shall be given to you." You say, "Amen." ha re bua ka gore bibele e re negela o re haleluya. When you say tithing to put God first in your life, you say, "Amen." ha re o tshwanetse o ntsha karolo ya leshome o re amen. But when month end comes, empa ha nako ya ho phethisa e fitlha you are MIA, missing in action. wena o ya nyametseng, missing in action. So that is the point. We need to understand that uThixo expects you to honor Him with the little that you have. modimo o lebelletse gore o mo hlomphe ka tsohle tse o nang le tsona. Now Elijah, bona ke yona Elijah in the book of Kings, bukeng chapter ya 17, marena chapter 17, First Kings chapter 17, bukeng ya marena chapter 17 he asked the widow of Zarephath for a small cake of bread. haleluya. Ucela uba ambhakele isonke. bona o kopa gore a breakelwe borotho And kuphandle akananto lo mama. ho ka ntle hana letho mosadi enwa. Ithi iBhayibhile mamahlathi umgubonyana okhona nje uyilingela lapha senaba athi nje enze intonyana adle lo mntakhe babe sebeyazi. bona seo a nana le sona ne se lekane yena fela gore a tshwarise fela Ndaba bese yazi. ya ba itshwella Yodlala. ke tlala. Uyafika uElijah. o fitlha Elijah Uthi Ndicela undenzele ikheyiki. o re ke kopa o nketsetse cake. imagine nahana fela kawubhake mama. Ngicela ikhombolo mama. ke kopa bohobe. Umthizana. Bohobe Ubunqoma he. Lo uba nje at least dinenge kude ndakhona 2 days time ukuba ke ndi jwale wena o leme matšhizana gore hei ke January ke setse ka ena e tla last time gore kgwedi fele yo o bile uyafika nothi spend o re bona yetsa ka yona eo. allow it because umama decided to shift from the mindset of scarcity. ke rata seo se ileng sa etswa ke mme ona. She left the scarcity mindset la ingqondo ukuthi andinato. a tlosa kelello ya bohlodi. Amen. Scarcity mindset is a mindset that makes you think like, yeah, ne. Kona ndiyafuna ukunikela mali. After that, so what? What if I don't get a chance again? wasusa ingqondo yokungabaza. Amen. Amen. Ngoba kuphandle. Scarcity means kuphandle. Ayikho indlela. This is my only chance to make it. Ayikho enye. Hallelujah. Ziphelile ezinto ezi. Amen. La nto ukuthi xa ufika eshopping kune special Shoprite. ntho ya gore ha o kena shopo mo fumana special. Iswekile ixamba yi-R100. swekiri e kopantshitswe le eng ke 100 rand. Uqombe umezana umxelela. Unomona ngento lingeyakho. o ba le bona ka se seng sa hao. Because of what scarcity mindset. hobane kelello ya hao e Ingathi xa kayithenga naye kuzoquthula kule yakho. o bona hantle gore ha mme matšhizana a rekile o tla hafola ena yang. So this woman runs away from scarcity mindset. mosadi enwa o baleha kelello e jwalo. Because if they are forward, andikwazi ukuncama lezoyidla ngomso. hobane hana ka re ha ke tsebe ho lahlelwa ke ene ke tla o Ngenxa yakho man of God udlula wena. ka baka la hao mona modimo feta. So she chooses abundance mindset. bona o kgetha kelello ya hore a se tsotelle. Amen. Amen. Abundance means ukudwaliswa, ubuninzi bezinto. bona o kgetha hore o tlaleletswe Kube lo mntu othi xa ubona i-special eShoprite u-screenshot ufike ephupini xa uthi hey ngibonile ilahlile iswekile eShoprite abona thenga nani oba motho ya phaphang ha bone o romella ba bang. ngoba isiphela ngenxa nto leyo. hobane o tseba hore ha e no fela ka baka la ho etsa jwalo. So this woman mosadi enwa takes his last bit o nka sa hae sa ho qetela and honors God. a hlompha modimo ka sona. Again, in Proverbs 3 verse 9, we learn that bukeng ya diprofobia
re ithuta hore we must use our total assets of wealth re tshwanela ho sebedisa dintho tsohle tse re nang le tsona and our current income, which is our first fruit, le tholwana tsa pele e leng mogolo wa rona as tools to show God's weight in our lives. jwalo ka letshwao le bontshang hore modimo o teng bophelong ba rona Ubungakanani bukaThixo ebomini bethu. boholo kapo bokae ba modimo maphelong a rona So your gross monthly income, bona dintho tsohle tso so di kopantshitse mogolong wa hao your paycheck, kapo le yona check ya hao your commission, le tsohle dikabelo tsa hao before tax or even expenses, before the tax tsa hao must show God's weight in your life. di tshwantse ho bontsha boleng ba modimo bophelong ba hao Masiye ukukhonza uThixo ngetshintshi. ha re tlohelleng ho fa modimo tjhentjhe Uthixo akakhonza ngetshintshi manje. modimo ha lebohe ka tjhentjhe Itshintshi yeyethu ha ile tjhentjhe ke ya rona xa sele simkhonzile uThixo. ha se re rapetse modimo Amen. amen Ke siyeke unika uThixo ama leftovers. re tlohelle ho fa modimo disalla Oh hayi ke shamdala ngoba ke uJoshua Dose nembhatele. hobane ha ile Joshua de se ke patetse DStv dibhatele, the Wi-Fi dibhatele, Wi-Fi le di-DSTV the school fees dibhatele. le school fees se ke patetse No wona 200 rand shekile ndikayifaka envelope isecaweni. ha 200 rand setseng re mpe ke ikenye envelope Bazalwane nokusinjwa. Akunzima njalo. That means you are dishonoring God seo se bolela hore o nyatsa modimo with your wealth, ka tseo na le tsona with your substance. haleluya amen Amen. amen Ucima kuthela uThixo ngade kunike nje moto. ke ka baka la modimo a sa o fe le koloi ya koloi Uyazi bana ukunikela izinto ezinqedanganisa. wa tseba na o ka o fa e ka se o thusi ka letho Siyabazi. re a ba tseba Uba kubela kufunza nami ngibe testify. Abantu bayaqala ukutestify qhobo kuthenga be testify. ha ka For the last time we see it. re tla mo qetela fela ha leboha a paka So ngokuthixo uyazi basakudinga wena beqoli bomthizana. modimo o ya tseba re a o hloka kerekeng Mara akuthengi. mara ha o tsebe Yena ndiyafuna ukumnika la brands mntana thetha ngayo. yena ke a e batla ka batla mo fa Benz I want to honor her with it. ke batla mo hlompha Emara ngwana ga thembahale hle. mara e ya themba Utla matokozondo kaka iva sao khona. ya kuphi All of a sudden sokhonza ke tipfile wena kumusa sona. Hallelujah. amen So he's looking for people who are surrendering immediately ufuna ke labo bantu abazinikelayo masinyana to move him from leftover categories to priority category. amen Niyazi iqala kunye. le tsebe hore ntho engwe le engwe e qala ka yena Secondly, sa bobedi ke se ingxaki yakho awunderstand bothata ba hao bore ha o understand iintsikelelo zakho ziphi. hore ha ile di blessings tsa hao di mokae Yabo ngcela. It is only in giving that we receive. bona ke monehelong fela mo re fumanang I've been saying this to you for the past 20 years. ke re ruta twena dilemo kaofela It is only in giving that we receive. ke ho neheleng mo re fumanang teng How? This past year selemong sena se fetileng has been very tough for me financially. ho ne ho le boima ho nna ditabeng tsa tjhelete Bad. ho le boima hona I remember I was talking to my other cousin. ke hopola ke bua le cousin e You nngwe know what? This is for the first time in my life. ke nako ya pele selemo bophelong ba Apho ndiwe kwanzima nokuvuka. mo kileng ka wa ka be ka hloleha le ho In tsoha my life. e ne le nako ya ka ya Zange wakwandaba khona. ha e sale ke tswala ha e soka e etsahala ntho eo I know when I left my full-time employment in 2017, ha ne ke tlohella mosebetsi wa ka ka 20 I don't think uba ndizawuba ndivuka. ne ke nahanne hore ke tla tsoha Bendisazi uba ndizawuba nima ndivuka. ne ke tseba hore ke tla nne ke we ke tsoha Azange ndiwe unyaka wonke okuvukekile. ne ke sawe selemo sohle It was so bad ho ne ho le boima
that the last 2 days hore matsatsing a mabedi a before the army, o tshwanela hore ke there was no food in my house. ho ne ho sena le dijo Never happened. ntho ha e so Never happened. ha e so ka e etsahala It was for the first time in my e ne life le nako ya ho qala eo. where I needed to go home Mo ne ke hloka ho ya hae and I had not even a single cent to go home. ke sene le sente ya ho ya I hae had to beg people ke tshwanela ho kopa batho so that I can go home. hore ke kgone ho ya hae It's been that tough. ho ne ho le boima But empa because it isn't giving that to receive, hobane ho neheleng ke moo re fumanang teng. my brother, make no mistake, now I know I'm a serial giver. Mina ke ndiyanikela bagxele. So when things go tough, Uma izinto ziba nzima I rely on my giving. ndihlala phezu kokunikela. I remember when I was telling Tatumatala to come and keep the house for us. Ndikhumbula ke ndixelela uTata uMadala uba makeze Ngithi kuye nomkakhe, ningabakho nomali ke apha. lenziwe hore ha le tla tje ha hona Akunanix akhona toilet paper ke apha. ha hona letho. That's for the first time. Ke selemo sa pele se ntho e etsahala. But God being God. Hobane modimo e le modimo. A friend of mine said, O mong wa metswalle ya ka a re I will take you bona ke tla ho nka with your daughter le moradi ya hao to Eastern Cape. ke le se Eastern Cape. Hallelujah. Amen. Without paying a cent. Ntle le ho patala sente. When we arrived in Eastern Cape, Ha re fihla Eastern Cape I called my other friend. ka founela e mong ya batswadi ka re mokgotsi Imoto ngamana yaphela apha eMthatha. bona koloi e ke tsamayang ka yona e fella Mthatha. I need to go home. Ke tshwanela ho la fihla hae And I said, Mthatha. ha ke na le sente. He said, no, don't worry, I'll pick you. A re bona o ska kgathatseha ke tla o He lata. picks me A nlata and he says to me, a re ho nna my car is damaged. His car is damaged. koloi ya hae e senyehile So he can't drive to the villages. a ka se kgone ho ya mahaeng. So he says, the only thing I can do Se nka kgonang ho o etsetsa sona is take you and your daughter ke hore ke nke wena le moradi to the taxi rank. ke le behe taxi renkeng. My daughter and taxis gay. Moradi ya ka le di-taxi You know I'm a 2000. le ba tseba he You would why you push us so? Can't push my car. o tshaba taba tsena tsa mapushana. So when we arrived at taxi rank, Ha re fihla sebakeng sa I'll renke pay for you, don't worry. He said, I'll pay for you. athi ndiza o le patalela From Tata to my village, ukusuka eMthatha ukuyofika ekhaya. it's 45 rands per person. Umuntu omnye ubhatala 45 rand. And they say you're going to have to pay for the bags as well. Siza ubhatala kanye ne-bags. And my friend Umngani wami ke gives me 1,000 rand. wanginikeza u300 rand. That 1,000 rands. 1000 rand. See, nansi yoba niyofika. O re ke yona e tla le etsa hore le lo fihla lapeng. Amen. Hallelujah. So already now, sending about 800 nyanga nje floor time because I need to 100 rand yokuphela then yama bags Ha o se o ntsha ya o palama he se ke setse ka bo 800 rand. that are offer malo. Ka re ha o butsuhile manambane jwale. How can you kai? Ka kena hae. Uthi bhuti wami lo benze lo mgidi. Abuti Oyenza lo nyala wakho umgidi. yana etseditse ngwana bokete. Athi Bonose, A re abuti I know your heart. a re ke tseba pelo ya hao. The fact that we are here, Re leboha boteng ba hao. uqedile. O so qetile Don't expect dithuto. a single cent from you. Ha re a I know the lebella situation. ha re a lebella letho ho wena. So I was floating and cruising nice like everybody else. Le nna ne ke itshwanela You le know why? Because God loves a cheerful giver. hobane modimo o rata ya nehelang ka pelo It e is the lokoloho. giving that we receive. Ke moo nehelong mo re fumanang teng. Amen. Hallelujah. So he covers you. Amen. He covers O you ya o boloka because he knows what you can do. hobane o tseba seo o ka se He etsang. knows your heart. O tseba pelo ya hao. Wena ke qonda ndleko nzima. Wena hlokomela feela. Ikhona ndleko into abuma mhlawumbe mase uyilinguise ngoba yazi. Ikhona ndleko into imuthi wa stage person. Oh, wena ha o le ngabe. Ngabe. Amen. Hallelujah. Uzawucomplain every day O tla dula o balabala jalo because you hold back. hobane o kgutlela You morao. don't allow God Ha o dumelle modimo to do what he says.
hore o etse seo a se bolelang. Verse 10. Bukeng ya Verse 10. verse 10 Apple art, mo a reng teng then your barns ha ile shall be filled, basket ya hao e tla tlala and your vats shall overflow. le jaka ya hao e phuphume. It can only happen Ntho tseo tsohle di ka etsahala fela when you honor him with your substance. ha o mo hlompha ka tseo o nang le tsona. Abazalwana andikadibe nemali omhla ndingamkhonzi uThixo. Nkekebe ka bana le tjhelete Azange ngeminene ndibe nemali ndingamkhonzi uThixo. ha ona hore ha ke na le tjhelete ha ke rapele Modimo. Eyam imali yamkhonza. Ya ka It tjhelete doesn't matter how small or how big it is. ke sa kgathale hore e nyane kapo e kang. I think even my child got used to that. Le ngwana ka o sa bile a tlwaetse. Uba uyikhonza uThixo kuqala Re rapela Modimo pele ngemali yethu. ka tjhelete ya rona. And then whatever is left, Ka seo se setseng survive ngayo. ke seo re phelang ka sona. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Imagine if I was not paying rent here. Nahana ha ne ke sa patale rente bakeng se. Let's consider that. Nka be re kerekela ka. That is why even when the owners, the actual owners of this place came through, Ke ka baka leo le beng ba sebaka sena ba tlile. owners came through in November Batho ba sebaka sena ba la tla ka for the first time. nakong ya pele. When they come in, Ha ba fihla mona wow, ba tshoha. this is a church. Ba re ke kereke Wow, ba ile ba tshoha haholo. they had every right, Mama Shadi. Ne ba na le ditokelo He tsohle. said, if you're using it for church, rent the garage as well. Ba ne ba tla re ha o sebedisa garage ena as kereke le pleke ya ho dula. Even my fellow tenants, Le ba ke dulang le bona. if they want, they can say, Abuti Zakes, igarage yakho iyi-1, kulapho ngoqalo wakho. Ba ne ba tla Leyo yam. ba ne ba tla hana ka sebaka sena ba But mpotsa. because the sacrifices I'm making, But ka lebaka la boitelo I would live better ke tla phela hantle. if I can go to a 1-bedroom flat or 2-bedroom flat. Mohlomong ha ne ke ka ikela bedroom 2-bedroom flat-eng. I would pay less rent. Ne ke tla patala rente e nyanyane I don't have access to the resources. mo o sa hlophale dintho tse ngata teng. So ukuba uThixo esemkhonza kanjani ngasiyeka sixaka ngoma. Jwale Modimo a ka re tlohella jwang? So when people think they are punishing us, Ha batho ba nahana hore ba re hlekefetse ka di-10 tsa bona, ngamashumi wabo le offering nyana yabo, neminikelo yabo they're not punishing us. abasi punishing nna kancane. They are punishing themselves. Bayazipunisha bona. But then I'm not going to joke about this one. This one yona ngekebe ka etsa motlai ka yona. When you don't tithe, Ha o sa ntshe karolo ya leshome, you are kissing your harvest. bona wena o rohaka seo o nang le sona. You are kissing your wealth. O rohaka monono wa hao. You are kissing your first fruit. O rohaka bona tholwana tsa hao tsa pele. It's not about me. Ha se ka baka la ka. Amen. Hallelujah. It's not about me. Ha se ka nna. It's about you. Ke ka baka la hao. So some of the problems you are facing over the years, Tse ding tsa mathata o no shebane le ona. just go and check your giving. Sheba nehelo ya hao. How faithful are you? Hore o no tshepahetse ha kae. I'm not saying when you don't have. Ha ke re ha o sena ona. Because all my sugar out people I don't have. Ho na le phapang le motho ya senang ona. No phone. Le ya reng ha ke batle. God will never punish you for not paying a tithe because you don't have. uNkulunkulu angeke akuhlukumeze ngokuthi awukhiphanga kweshumi ngoba ungenako. Amen. Hallelujah. But when you have and you don't, Kodwa uma unako ungafuni, you are inviting a curse in your life. bona uzimemela isiqalekiso empilweni yakho. So we must change the way we think. Kufuze ukuthi sishintshe indlela esicabanga ngayo. We must fix our head. Sibheke silungise amakhanda wethu. We must fix our thinking. Silungise nokucabanga kwethu. Shift from being the owner of your wealth Sisuke ekubeni ngabamnikazi bezomnotho. to be the manager of your wealth. Sibe ngabamanejayo. Because the owner, it is yours. Ngoba wena kungekwakho. But the manager knows what I see.
empa ha ile ya managerang yena wa tseba hore ha se hae Ngigcinisiwe. ke tshwarisitswe fela. Amen. 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 Let us fix our hearts Asilungiseni izinhliziyo zethu. and stop worrying about tomorrow. Siyeke ukukhathazeka ngekusasa. Uba ndiyaphanda ndiyanikela ndibless abanye kuzokwenzeka ntoni kum? Ukuthi mina manginikela tomorrow mina ngizawudlala. Let us learn to value the security of God's promises. Asithembeni izithembiso zikaNkulunkulu. It says, when you do this, Ngoba uma senza konke lokho then it shall be filled. kuzawugcwaliswa. There will be an overflow. Kuphuphume. Let us use our hands or take action. Asisebenziseni izandla zethu. Amen. Amen. You must audit your expenditure. Kumele ke wena uchaziye into zakho. Check how you spend your money. Ubheke ngendlela usebenzisa imali zakho ngakho. Amen. Amen. Wenzani ngemali yakho kahle kahle? What are you doing with your money? How much of your money honors God? Kangakanani emalini yakho ehlonipha uNkulunkulu? How much of your income? Kangakanani I'm emuholweni? not saying six. Angikhulumi ngozeki. I'm not even saying Ubura financial belief. Noma angikhulumi ngeburwa. How much of your income honors God? Ngithi emuholweni wakho kangakanani okusaba noma uhlonipha uNkulunkulu? And I'm not saying this because I'm in lack. Angisho lokho ngoba ngiswele. I'm not trying to blackmail you. Angizami ukunithusa. Because like I always say, Njengoba ngihlala ngisho. whether you give Uyanikela or you don't give, noma I awunikeli. will always live well. Mina ngizohlezi ngihleli kahle. Amen. Amen. Whether I have Noma or nginako I do not have, noma I will ngingenako always live well. ngizohlezi ngihleli kahle. But as for you, Kodwa kangakanani kuwe? learn from this. Funda kulezi zinto. Solomon is teaching us This to combat greed, to stop us from being greedy. uSolomon ke usifundisa ukuyeka ukuthi sifune kakhulu. singabe nomona, singabawa. Yes. And it's trying to reinforce the covenant. Hallelujah. Amen. Amen. He knew that the only way to stay free from the love of money is to give it to God. Wazile ukuthi ke uma ungafuna ukuba nale-nhliziyo yokuthanda imali ukuthi uyinikele kuNkulunkulu. And you know the love of money is the root of all kind of evil. Ngoba basho njalo ke bathi ukuthanda imali kuyi root of all evil. Amen. Amen. Ukuze ungathandi imali ithi usekuhendweni. Wena he hore o se wa rata tšhelete ne ha modimo tšhelete Okhonza uThixo imali yakho. kapo rapela modimo ka tšhelete ya hao. Amen. Amen. There's also a lesson or revelation To stop separating separating our spiritual life with our financial lives. masiyeke ukuhlukanisa umoya wethu nemali yethu bangcwele. Ha re se ra arohanya moya wa rona le tšhelete ya rona. These things go hand in glove. Ha ile ntho tsena di tsamaisana mmoho. Tell you where your treasure is, Amen. so your heart shall be there. Amen. 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 So ingxaki yakho wena unobomi basecaweni ubelibele ubomi bakho. Bothata ke hore wena o phela maphelo a mabedi ba kerekeng le ba hao. Ecaweni uright uyavutha Ha o le kerekeng o tuka malapa. kodwa ususa imali ecaweni umzini. Ha re re ntsha tšhelete ha o sa di kena. Amen. Amen. Ngaphandle wenza umathanda, Ha ile ka ntle o iketsetsa tseo di ratang. ibigidi, Mekete le dipati. Yabasalane abasothi ngite ndibone isecape this year. Ho na le se ntshositseng se Hey, people can spend. batho ba kgona ho sebedisa tšhelete. People can buy alcohol. Batho ba kgona ho reka jwala. People can buy inyama. Batho ba kgona ho reka nama. Mare ecaweni nasi pasikiyeza.
Hobane paseka ke ena ya tla ha o le kerekeng. I know. Ke a tseba Don't for my daughter Mbuzi. hore ke tla ema ke le mo mpotsong. And it is how, Ene ke tlo ema because I know the principle. hobane ke tseba melao. I know the principle. Ke tseba melao Honor the Lord with the substance. hore hlompha Modimo. Come on, the foot you can say passing in. Ho betere ba le mo sena e ka di 3. Hallelujah. So it's something happening there. Le ya ka e tla be e so fela. Hallelujah. Amen. I want to remember the answer. Zawunimela. Ke tla le emela jwalo ka mehleng. Atindanazi. Exactly. Segemisha. Because I know the principle. Hobane ke tseba melao. Hlompha Modimo. Hallelujah. The first foot O rona tsa pele. the reason we make this our first sermon of the year Lebaka le etsang hore re etse thero ena ya rona ya pele ya selemo is to offer to us ke hore re fumane a second chance re fumane chance ya bobedi in this year of grace selemong sena sa mosa to do the right thing. If you have an income ha o na le mogolo every month, kgwedi le kgwedi it is expected of you to have at least 12 tithes. o tshwanetse hore bonyane o ntshe dikarolo tsa 10 tse 12 selemong. So this year, I pause. Selemong sena ha o so qale kapa ha o so fetole ke a leiwa. Hallelujah. Amen. So we're teaching you this now, Re ho ruta tsena hona jwale so that you can say, hey, Tatu Tito. We're going to look at all these other years, but this year is my year. hore le wena o tsebe ho lla hore Modimo le mo tsena ne ntse ke hloleha empa ha ile le mo sena ke sa I will do the right thing. ke tla etsa se nepahetseng. I will do the right thing. Ke tla etsa se nepahetseng. And one of the things I want to say from Madala Se ke dulang ke se bolela moruti is that ke hore if ingxaki yabazalwane balapha nje hore haebe bothata ba bazalwane ke nna baninzi bafundisi baruti ba bangata thaitha kubo ke. o kampane wa tithe ho bona he. Hallelujah. Amen. Nawe komnye wasebisibisile itsho mnyama O mong moruti ke ungathaitha nawe xa kana thimwe xa ufana ngemali yakho haebe ha o batle nna ke nke tjhelete ya hao angithi ngifana nje imali yakho mna haebe o nana thimwe iproblem. haebe o nana It's bothata okay. ho lokile But don't miss the principle. empa o se ke wa lahlehelwa ke molao Don't miss the principle. o se lahlehe Something. ha re emeng ka maoto a rona. Father, we thank you for your words. We glorify you, Jesus.